entena ase amada bia we sola no be kan do pe no okọ we sola no be kan do pe no okọ enu ntina na wiase ye kan bi se papaya ye de asa ba papaya asa ye entena ho enye se bia be papa na nipa fun bia na ono no oba wo nchen na oboa no wi ana afri later no ode bone ene betua oka later na afri de wode ade a enye ene ede ne baba be bidiu no ye entena ase enye hwehan enye masa anu man nye de enkoso biem timisra oba so no ede no a share video no eda mame se be ya dan de video bi aba wo sabe de wo sabe kan e be ma no kre ada edi nipa bonfo a omoti wi ase de ese start ne yi obi ato maako because ye entena ase every animonyam ye entena ase every ye crown to ho ye entena ase ema obi akeke ema fe so na nipa no ankoko owom no ne agi nipa na afiri owom a ene de nipa ne wa anu a chese ono ti be gina social media ebe di atem ungrateful being bit na Nayas ye twe wakonwa na twe hufo si nchen na no bete sounds de wasum Nayas mesim bebu no tot mbetre oni wa bia ni so amwa unu se tam na woto na wo se e ka wo nu maduro akun hu no na wo so a be ma na netie no ono de wonyina nchen na busuafo ebedi di matem ene me yira tem beto ye ho totoro enam so ma bloggers bi mo ebedi di atem still na eguso na defend o na ka wo kronpo de sabi na ka wo mpo a wo saman mpo akoto ya bi adam nka wo saman mpo entimi endilint ya da ka wo saman edi e kan say ne susumpa ebeta ya chi but na me nim say wo kronpo na dwen boni kitawo wonam nyina no why wo interview akire okwa say no aba ha okwa no aba ha oba so no like video no asane stars and support movement no maka tell say me adwenepahene de say wo meka me a me ma so hard so be come dia na me ba so because na ya say no masam che say wa boy ato de da ya de wo mini ye ti na ya se ekoma wo ne onkrofo nyina de obanto nyina na ya ne nyina egumensem ye ba no social media me chen anas ameria ye ba no social media me chen anas ti na ya se afro ho na ya se kan so luto be se na ya se ye ba no social media me chen anas ameria etina ya won samu a ene po a won bloggers bi mu abonyina no egutam sei enu ntina me say my ready for you guys me say exposable big time ama sabi what ho a uja wonan po wo so uja wonan ye the pampers be bolto e wo Germany kromu a wona yas say wo se wo so nyansa na ba ma amanfo pusu ena kodidi adwenpan na tem kokasa tiana me de wonum say nkasa ntam rough me adwenpan de won say me fi kire de ye fa kwasa asem fa ho ye fa nyama asem fa me fi kire anu tram to na me di me lem pepepe we so like video na share ma me like na share ma me na me de sa asem fu say de fa me fi kire me ka kire mo say me nya ntena ase na we de matena ase de no matena ase mbe mo hu na yas me de na start from beginning na me da kwa wie bebia metuna tene mema na yas aye bola so prete mema na yas adane prete da bola so a o jirejira e kan say bola so wantimi nkofie mema na yas na nim agu asebiem me Adwenepahene se de na yas etimi di abufuo ebe gina ho a obedi dimi matem na wo sabi bibi na ye bibi ntia wo gina wo say me celebrate free celebrate tantan me ni celebrate kronanum edebe na aya obi celebrate u na ya say o saw o pole celebrate no eka Kotoka International Airport o pole celebrate no Kotoka International Airport ena eka ye plane ko wa fa afro plane no wa fa afro obi solia ena adentra Adwenepahene de o solia ebi obi sian ena pentokwa nyesa me pentokwa o me pentokwa but me message na be no anu odene message na anu o se ti sa ena obe capture de no mete wono obianim social media enioma makom because of abaya ya odahoi so ati ase enioma mafom abaya ya odahoi ensem na wo sa abaya ya odahoi awo na wutumi na wo no abusuafo so lere mu gina me kon so ena Adwenepahene o ma me frɛ me piesie o ma me
FM PS oh PS oh say you last wale an no friend na man kwa oh bra cha the darling boy mama darling boy na the darling boy papa kwasempanyi ene de akuma baki ekunu kwasempanyi ne beboa Nayas mese matena se de mawo Nayas ye baabi ayi adwuma no mese me hia address sa wo de o so le a na court me ne court nanum me tetegu court sem no so wonim court a fa pekrata se wonim court a be mara nete no fa ne court na yenye krata fa mawo ene be boa wo se wonim court kwan a wa se wa expose wo baabi a wo ya adwuma no start na ja adwuma ne ye fa nipa krona okopa adwuma fa ne krata e ma no because we bia ya taking a record ai da ho no sa wo se wo so anyansa wo se wagimi srefo ni ba tsew na se wo no se bi ye kwa ye se boa no na se Nayas ate ho ene na no akwa wo frɛ na ne ye firi ono ye firi kakra bia ena se no blame ye na se no beti wo no mu sem ba kominu ene me ka se be audios be 5 pe na me boss audios no wi a etena me se me board sopre Nayas mbe kyerɛ no bi wa wonim se the numbers 3 ene send no wa de breme ukru de wo senu fo de maami ya ono waje di wo Ghana maami ya waje di wo Ghana maami se asiedu wa se hwan se maami na frɛ na se asiedu wa wo wale na maami na obegina mu bi no wo se wo wale be ma ne maami mpoesi ho awale na awale ne be ma ne maami ansi ho ukofo obi ene be gina ho awale na awale na ka se wo se na maami gina se na wo su na wale satana boss na Johnson abo akoko na wale apo se na Johnson abo akoko maami ase do so wan o maami no musem na maami no pa me hwe maami no musem a Nayas o send the bre wa utimi security send ko WhatsApp to WhatsApp na wo wi ase ne ma obi a wo se ya men fa enko social media na WhatsApp no social media Nayas maami no musem nyina I'll drop it me say wo me mani pa hu so no ban memani pahu Nayas usune oban memani pahu se wagene kita no eye akura kete adwene ye na ne ye tufo ye na ne ye chew enioma a wo ye beboa but who prove stubborn and now jira bobo bloggers bi mudi Nayas sa bloggers no who are they omo ye hefo bloggers na wo jira bobo mudi no omo sina obi ana Nayas no mpo wan po na timi nanim wan po na timi kreatia de betena ebe kasa enye se trending issue aba no munyo mo kan bia obi sina obi ana omo sina hwan ye ka ye krampo na ka ye krampo ye hu hia kese na sa ngofo omo sina hwan adenti na omo na na obo mu di no tam na wa hu ye yem Nayas wa fa woni bra ko gu omo so we ni pa bonfo oba bre wa Abrokyire apawo se wa ka kire o me se Nayas oba bre pa because e wiase so bi se na nim fifiri kakra bi sei na se o de support na at the end of the day no ubejimia na me expose wa yes na adwopan pe expose yes me social media Nayas sa enko besie kwa champagne na wote sa Abrokyire na ni jimie se eyi a wo hu ne ho ano no a wono ne kwa champagne bi ono so te e kan se Disidorf omo te Disidorf wa omo mienu ebeka kire wo se Nayas ye kwa adwopan na kwa ma nyina no me ko ne platform so ko ye interview no wo se omo no mu se nyina no wo forward the breme wose nkobesie enum asem saa kwa enum asem enyina Nayas also forward ni nyina de breme as one say kire nkobesie eba ho betwa interview no wose menye nipa bone ni ntima aka hwiu manka saw but time na wo ye wadwe say me man saw say brand platform so Nayas man po acho say brew mbekire wade bu a Nayas ye man saw say bra Nayas kenkan we say na check date no me ka asema na obom data to why the medical contact obi me start me can say me start from beginning Nayas why the medical contact obi eti e ma onko siafo bloggers no e metra me ka say e na adwenpan de o yenhwehwa ni mu e na adwenpan na o so obi asem atentan adwenpan so obi asem o ntwa so Nayas why the di kan e kopa obi a che say bra me sro be kan wasem be kama asem am why the di kan sro obi metemba bi o minkuta medin dada Nayas na ka wo ko wasem baaye no samle ko no maduro akunhu Nayas ye samle ko akunhu dada wo nka samle ka wo saman ena ka wo maame esom no
Samle nka osama na nka oba ne twa ajajo samle ko no dra poison because do ko mu no na ye owuo no nkwankwanta asiaba jimi 47 na yas nipa mu se hu te se wo aboa bi te se wo na wo me fa me kranto ne me nkwanto na wo me nyina wanem na me fight against your so called husband your so called bear na ne chena wo ndo na kratant na wudi na chi no bear man no a wo no ma me aye ma adwene se bear man se o ja wo ne e won krata so a bear man be twese ka twetwere die da man na yas na bear man no fa na japade be na ya wo pese ska no japade be na ne bear man na ye a wo pese ska no so ahu na yas o won wie ye hwade date na yes 6 November on the 6th of November na Nayas anajo de suom na do de so na Nayas ebe pe ma kira kwan bra me serew be ma no me kunu de me nam social media wo kuma nim ase bloggers di matem sa ata na nkobesie mu ye di watem na watem na nkobesie jimifo no na wo da to no platform na wo sere twetwetwetwe Nayas edura kire na ohunu se me fight ma wo na no twa U10 o twa U10 abawo abepo wacho se fa ni monyam no fa bre no fa wo ni monyam fa bre no sa nkobesie ndie maka kire no me se ebra eda no so no me eda nkobesie so no wa do wo nkobesie bia woni be guase tere Nayas ni mguase Nayas won so do wo nkobesie no won se me expose wo do wo nkobesie no won se mo pursue ama be di matem won se do wo nkwase afo no won se mo pursue that means say me shira na wo me so no wo ka me wasam say gen ebe pie shira na Nayas e wo me so no wo ka me wasam say gen ebe pie wo first number e de enie we number we na Nayas udi kan e de tro me mbe biebi magua sei na ma kire wade wo second number so e de enie Nayas me kire wade wa ha wo third number ba wo third number so e de enie mbe kire wade wa sei meme de mensin suo ma nsana ma ide nsana ma ham Nayas wo third number e be ba wate nya abotre wo third number be ba esi a so ati ase first number na da ho no second number na ene da ho no so ati ase Nayas all sa numbers wey anioma usum ebe gu so ma me efa wukunu be ma wo so do na wo ne netie meme se be ma no wow be ma no se me start expose no na busumi we nyina yo busumi Nayas busumi we nyina yo mesime mo ba social media be su me the next still remains Adwenepahene aka Enkrata Mukinkon aka Fufokin aka Bema ye friend num enya fom first number second number ene da wono so numbers no yes Nayas me kire wade wa sei me Adwenepahene ye fami ni agro so abodam na se ye papa na so mo woni so a ene ye ma kire onyansa pa our third number Nayas audios on se so le na wuntumi na to ye ya Adwenepahene oh manimfro bra manimfro ena bra manimfro oh wey Nayas oh so yes it is our numbers miensa no audios upon audios Nayas usum ebegu so bi se zoom oh mbehunu ana me san zoom no biem na mo date ni ya na a me zoom na mo date ni ye wo da mo nto mo bo ase we your first a year on never contact him enie ena ndini guo nana ya papa bi but say ndini nana ya fun bi Nayas ene go no never tell me hello bra this is me Nayas what I say this is Nayas please I'll call you tomorrow thank you good night and I send the document ni bi bia de bre me sometime Nayas mpoka kire me ma me kwan say Nayas mo sa audio so nyina ho ti America court asem no abodam Nayas ka kire me say bra post to some identity ni na social media na ma for unu say me buy no me kuta hospital card na me ka kire say auto no boase na there is time for everything also no contact na bo say na bo anyume 11:32 anajo the so ma me koda first day Nayas did contact me no on the 6th of November 2021 na kwa siampani bia ba jira ba ka kire Adwenepahene say na Adwenepahene enegu Nayas awale a bofu me na so ma Nayas no me so ma Nayas enfona se mo bla na asiase ma akwa na ka se mo ba na nka trend na me ka bia nka makana me ko but when Nayas na busafo jira me ko so ya ma me na jira me ko so mo share video na mo like ma me na ko mo share abusa mo share ya sa me drop audio bia wa ha mo share video ni enko mo share
Nyanko, now I bought them June, July, me Adwenepahene and Yamiswa. So I bought them one. Nayas, me say better bet to so. More than Numasem. Original wa na or say expose no. Nayas, what's so ya Jumbo? Very good. A good pa. So ya Juma. Aha. Me say video be me and me drop you no musem. Ndi no musem be boom be me ku ani mase. The whole social media me endo career. Me mo hu say we no pa bonini. Wo Nayas, ma ba so na me ba no. Me donya me say wo de wo nya hu hwe. Ti onu wasem. Afa mo na mo pay attention no mo mbra na say the attention nyina ye de benanti. Yaba. Me yesenka me fie obi a. Na yo yaba. But say na say ye nyina ye pay ye ho attention. Mo like ni enko. Ana na mo jimi sa. Tie. Mo jimi too much. Yes. What it is one mo fa telephone obi a fa telephone tin ni ma no odi na ya satem. Yo. Kan kwase asem fa na ya asem. I am bia obi na bo me bra ma me ana. Ana na mo jimi sa. Yo. Me yesa me nka so but I mean mo jimi do. What Jimmy to my said your baby, I will deal with that person because I'm sick and tired. Okay. What's your for? Okay. Juma May. That's Juma, I think it's a late April crown, son, and baby me kunchen May tongue. Number me kunchen is my year Juma up till now. Baby, I'm sorry, I'm quite Juma. What it was, and I asked him Peduma. I am the Amana Moba me bra mamiana. I don't know what Jimmy sir. Where many more can say me quite Juma. I feel my pum. What Jimmy do? I mean, church, your moon in Amoka. I will say what Nayas esolia no be catch obi say obesi obi o court wa bra so kutu kromo no ye fa okrata mponya de emal nti Nayas e ho akrata na de ye sa adwuma na odi tu ho no ho akrata na odi ye eno so no ubeyi ho ano eduru ho a maka to se ma start expose no me expose wa ma wanga sa ubesu moja na ba bia wo se obi be di wani mu ama wa ko bia no me Adwenepahene court kromo a me da ho ye kan court asem dia me nana ene chief justice e wo the whole Dutchland me ka kire wo yakosi bonifita enti me court judge kase pa no me na to side die ena prison won so no me Adwenepahene wo no da ni wi a me am cheche ma wo ti ye kan court asem a me sole a me didi da ho e sole koba ti ma start expose no wo so say yen so ye no sa na wi aso be ye sani a wodi bema na woni na tie bra me se me so pa no mu na nim ase wo kire me guidelines wo ko chi me ma me so pa wo kru sane nyoma opon nyoma e de bra me phone so na yes this is your time once I was expose on so ye adwuma e ko beba yes o wie ya e konkonko da o na yes wie video we ya pushing no o fa me tira man sign wo ye adwuma na wo ye adwuma for bi wo bai na ya ase wo ya adwuma e fo bi wo bai owie we nyina na abusua me Adwenepahene social media obi anim eko amekoma aye abaya ya oda hoyi eko amekoma no owie ya sabi na ya asko gina bonten a na woda manfo ase me Adwenepahene wo yima gina nchen na koru twunu bo akodua me nua bai na so na ya ase di hu me no na wo yi on so aye de gina nchen na so le a edin bi obobobo na asefo no bobo no da o mase ma edin na meto na ma edin na meto na mehwe no na mehwe ne din ewi ase de nipa be no na be ma so nyansa wo fa ho adwen na ma edin na meto na mehwe na na sister we pa no pa kire say but na yas eba back door dia oh bra me da se oh bra nya me nshiraw oh bra say ene de bra no ene wanum sama abusua wo de beto muntie na num asem muntie Pasi ampeni no so wono na wono ma me besika etwa diane di na aboa bi ba metime be di na aka tell me say fa ayi kwan be na mefa so anya wo ba mobile money number na ayi ma send ni bibi na me de ma me mobile money number ma ho send ni akora no say 6 million no say 5 million na wo di abet na wo page ka so na ahwe me aboa bi ba wo na wo hwe me nya me nhwe wo ka wo ma me hwe mu wate na me se mu nyina wo ho me se ma bom what from yes now this month for December die e be butu amwa me tegana na ahwe me tegana na me live good o me tegana na me live good obi oni me bia ni se me tegana na me live good yes what it awaria bia nso hwe wo sign wo I will say what na yas enu musemo me na yas edi matem ede me maame enyina ye de ba wa ka ho no na yas
abetra say pushing Nayas atem de Nayas diment so bi ba say me sopa Nayas ma obi ntina won kasa be ma de anna kasa oba ho saa na he na Bible mu yo mo stati say oba de emejiro medi be ma atem say Nayas usuba no say de bia de pia bonten usuba bone ne kita no say de bia de pia bonten na Nayas ene wo wukura kenye me na me ka kire wo me say busa mo say video na mo like mo say ne enko mo say ye fanka tromla mo say mame Odo eh na say wa da focus so ya ho ya sa hwe na ho ya me say me to na me no fu na ni brama na me come for divine pills e ma no say wa kwaji bio eh the divine pills or that ba no ena wa da focus ya kwaji bio say no to no fa for sa no hu say no fu ne to na hyehyɛ eh because that be no complain so for to no fu ni bi yo eh and the divine pills na wa da focus ya ena de why kwajama na ni breto e twa wo ho no eh ena ebusu ka fu divine pills amamo na de wo krampo ne say divine pills na ngasa no a mass stretch mass e wo mo ho mame stretch mass wo ma ho mo pungu so me so kota pills na wo no mo a stretch mass e be kwa anu aso bo beki TV Adwenepahene TV wo no fo no so e be hyehye no wa wo pa no fo akese wo no fo no ye te se medie ni bi no wa wo pa to akese no divine pills sawe pepe musante no masem biem ni wi bon audios upon audios Amanehunu nipa kura eye Nayas woye de woye me se na dem de start keke o we just the beginning keke what you say timusante no masem na obedi di matemu a social media na Nayas asem ba ye me the person me send this ka me Nayas kasa ye Nayas ska na o kasa wan sre obi no it's more than say o sre ye ebro so because esu ene ayi a wo de ba ye said de obedi mpo edene Nayas ene ma kire mo hu say wo ye sresre fo ni ba am say e wo mabusuam mo ye obi a mo sresre ade pa na ma start expose no all say wo no ma me nyina no mo ye ungrateful wo no abusuafo mo ni ye ni yi e na me ka kire no en kan na wo ma me o me ba piesie o me ko se na o chocho caption na o chocho comment ma me ene so bla na comment wa Nayas ka cho ma me se wo mla bi no me comment wa no be also ba jini chamber Nayas ko am bagini semba o se na no ma me no ma me no o sister no o fa ye conference call be na o tweme nsani na wa me so o yale o be sa yale biem but that minute say wo Nayas ni patutire die te say wa boafunu wo meja social media e me defend o makoma wa ene do abegiro wa no denden na say na wa no adin say ene wa ti an konto kwa na mbe wie abekire o say wa no na eden na wo babanto e be pa ma chew banto be e be kansem no awo no mu sam kire sese nyame Adwenepahene na ka no do kun no me be start wo ho wo de mutenu wasem biem but 10 minutes say o asia mpani no so no so say wono na wono ma me besika etwa aduane di na aboa bi ba metime be bi na aka tell me say fa ayi kwan be na mefo so anya wo ba mobile money number na ayi ma send ni bibi na me de ma me mobile money number ma no send ni akora no say 6 million no say 5 million na wo de abetena wo page ka so na ahwe me aboa bi ba wo na wo hwe me na me twie wo ka wo ma me twem wate na me se mu nyina wo ho me se ma bom wa to ho no na this month ko si December die e be ye butubutu amwa emwa metegana na na aga me metegana na me live good o metegana na me live good obi oni ni bia ni sa metegana na me live good what awarie bia nsohwe wo san hom Nayas me na di maame atem no Nayas o maame ni twaseni Nayas o maame ni mfa ne bo o maame angasa no o maame so ni efa ne bo Nayas utwa ni wate Nayas fada ne awo se wa ba Abrokyire ni bi Nayas fada ne awo ye fa awo ntwo bi mpoa ba Nayas o be bre o wi ase pa Nayas me so be bre papa tira be ma no ten ofa duro na wone wada ti wo se awo abo Nayas o sa awo abo me ka tira wo so nyansa na fada ne awo abo wo so ma me chance ni wate fada ne awo uni chance ni wate abo bi ti se onipa mu se mu ti se Nayas nipa mu se mu ti se abo funu wo ba be di me ma me atem wo be di ma mate me social media amekun to kwa mauna abo na je wuni fu bata fotan na osigana na sese ni ba ma me osigana 1212 na me pe laptop abo me na me bre go laptop fa ekoma aba no me oba no ne papa wo efa Nayas o oba ne papa wo yi afani ma strike wo so
o se na me nya mo odio wenti na me mpese me spake won se me mpese me spake kwase ba te sa wo nipa mu se mo te sa aboa oba fufu la te sa wo ni hamburgo me ma so mo du nyina me drop ni nyina maka kire wo wo da Abrokyire me ma du nyina na yas na ne be ma ne tie na so la no wapie e kwa bonten na me du to no na as me drop ni nyina sa wo so wajimi ye pusu am so mbe so obeda wo mbe so obeda on boda mini ba so fufu la te sa wo so la me na yas wo ni chance wate wo ma me ni fa ne bo wo am so fa ne bo abofunu wo be tell social media abeka nkwase asem e da kire me Adwenepahene se de so ye sa na ewia so be ye wo de we wo sitie me drop bibia bu so de bo to bo ase abo be jaga se me kwase ampanyin me ya abo bi ba me ya abo bi ba wo ma me ni chance ni abofunu wate wo nya nya wate na yas kwase ba te se wo emo mu se mo te se wo abo bi me se na yas me mo sumoja wo me mo sumoja kwase na me waste me energy ni me time me waste me energy ni me time na me for support wa ene de ma se dani kwase abo bi te se na yas oba full time te se wo so la makeup ena ada penti wo mo brother tawisi o henu stubborn proud se wo nipa mu se mo te se na yas na ka wo sabi na yas mi share one kama to the so de gu so na ma ne gu so me no wonu te tagu so ate won se Adwenepahene wo tin no me di wachi ntino me wo sa no me di wachi na to no firi ho no me di wo na yas wachi etra me twe me we edi firi ho e mo mu se mo te sa wo ba fu mi sei o ka se wo fa so bi wa Abrokyire ana na yas o ka se Abrokyire ma egu ano wo fa so bi ana ene ka kwa de ka ye last but one ka ye last crown na yas wo so yin papa ne ntino wo se mba obi aka bi ma wo se wo ye ko shini ba sansan ni bent no wo se mba obi aka bi ma na nipa fu sei na wo ba bejobe kan kwase asem se kwase ampanyi na abo Abrokyire skale te wa haba so na yas Abrokyire skale se te wa haba so etiti skale wa haba so ka ba nka be ma na ne te kwa ba ne ma na oba no wo se be ma no wo ma na oba no wo be ma no so ma na oba no wo se wo expose on big time wo se ma pie so wo bra me se na yas obi ba twinti bia no wo ukura kanye wo anga se na me hia wo twinti bra sa wa wonu wasem ena kan say from this month to December ebe butu e social media no so kurase ni ba te se wo na ka wunyimi ya na ka betra Abrokyire do twa chicha echa fufule kwase ampanyi no te sa Abrokyire ne ma me eye majuo okroma no ebi na wo so mu du kwakwo wuram ebi na wo so wo ye ene mu pusu za bra bonten na mu nyina no mo wie nyina aba mo wie ya aba abo mu se mu te sa kwase ampanyi wo ame ne chance ni wo ame bo bra na yas na ka wonye so be sa Abrokyire akwa ba be ka obi so sa uni fun batanfo na to na wantumi ka wasem no o ma me batanfo na osi Ghana na wantumi ka wasem no enye me so o ma me sresre ni ba o ma me so lo nipa ho to no kin na me hia wei ena kwa kusafo ena kwa josafo ena wo nipa bonini ena wo yesei ade tra wo te awale no awale na wo so open ade tra te wo wo so las ma ko bo jaman abo na kokoye dai edebe na yas kokoye court mutu to mo court na Ghana court mo wale mutu to o so las celebrate time edebe na ya obi celebrate o hia ni stubborn proud say wa bofunu na ka wo ska et Ghana live better life ka ko to ka ajogrojo no ka na ni engine na sese no ka na ba betu kwan na ni engine break siwa obi don fo na odi to Ghana ya sti Ghana do chera chiche na ya sti Ghana no abo be ka so bi video do ko to YouTube na ko je quest we ni chance ni na ya sa quest na wo kan wasem ne free na ko so di YouTube ska na metua wo ka adana ya so di YouTube ska bia no wa bra bo nyina be ba end na metua wo ka se YouTube ska wo di bia na ya wa bra bo be ko awieye na metua ka oni chance no ate wo twa ni wate abo fro ti sa wo wase ba ti sa wo di obi atam say na emo bi ma wa na ya go bi ba na wo ye ni papa na yas uye ni papa we ni papa mponie we ni papa emponie abofo tsawo onse no wano dendende wa mbebo onu masema na wo pachew na asasere ne oma kwase aba ti onu masem de na mefa odo numla yampani ni so no so wono na wono ma me besika etwa aduane di na aboa bi ba metime be di na aka che me se fa ayi kwan be na mefa so nya wo ba mobile money number na ayi ma send ni bibi na me de ma me mobile money number ma ho send ni akora no se 6 million no se 5 million na wo di abet na wo page ka so na ahwe me aboa bi ba wo na wo hwe me
na me chill ka o ma me twem wate na me se mu nyina wo ho me se ma bom wato ho no yes so abo wato wo this month ko si December die ebe ye butubutu amuwa me te Ghana na aga me te Ghana na me live good o me te Ghana na me live good obi oni ni bia ni se me te Ghana na me live good wate aware bia nsohwe wo sai wo sa o te Ghana na live good adenta akoton o Ghana na ni engine akonda musi wono no Ghana na ni engine akonda musi wono adenta akoton ya Nayas esa to camera o camera jogojo na camera ni siwa na hu na ofanya no abo bi te se nipa mu se mu te se wate u be di obi ato so bi abo bi ba na ma mo to nipa u ye nipa na wo Nayas den chem kompo so won fa so se no ma me uni fu na o Ghana ho no uni batatan tan ko shini ba sansan ni no Ghana ho no uni fu tan tan no Ghana ko so bu no o ma me na wo Nayas ko po fa wa me nya hwe no o ma me na wo fa na nya hwe po so bu no Abrokyire ba Abrokyire what was this ka kuma wa me da ska 2 times am say kuma wa me Nayas credit am to ma wo jam say me hear me ska back problem so say nyeska so won say Abrokyire de kwase won go celebrate for na omo twa pole no on ba Abrokyire be di holiday from come back pole ni ba to say ko shini sansan ti say wa boa won say won den tam na won hwe hiem no be tie wonu asem wa ha na me wi a masa di watam de mu odene montie yanko asiaba abofro ti say wo so fa so ye do ya hwenye ye Nayas be tie wonu asem bla na be tie wonu asem tema back to ena bla na be tie kwasiaba abofro amomu se mu ti say wate me ni wonu wate Nayas ko shini bat say me pese me sign da wasi bi mu ate abusia aya tama Nayas e wa hu ye hiemu a Nayas ba ya me kuma no e wo de na ye ne de yes satan de na ye wo Nayas so pole ye fa ye ne kunu te wo de obra na bofunu ukoko di wo ko shiri ba sanse ni ba te se wa do twa ne nam otwa bote otwa ye se akan say eyi no abofunu wate utwa se ma wo kwasiaba abofunu be di obi ate ya na ye kan ye se ale na wo so ko di matem me to na me di obi atem me na maka jo se me line de yen crosso dia what it montie bra oh we dey good evening bi mu me pese me sign da wasi bi mu ate pese me sign da wasi bi mu pa wona pa se etu na den bra oh we dey good evening bi mu me pese me sign da wasi bi mu ate pese me sign da wasi bi mu pa wona we beki ni sham wate ni sham pa se etu na den na mini ni da su bia na mini ya na me manka me fedru enumuye mitirimu timi shishimi sa na miti pai mi na fede ma adwene mu ayi bibiri bra enyema mi hu bida enya this time ewo mabrabo because of me kunti etimi ya paminsem in 70 no credit enya no credit akoma bloggers so mani mase no ria me kunu ya sa be frame eni me kasa pa me chose me mrefi na still no gu mani mase se bloggers ni mani mase bra sa semu we se nyawo ene nyankopon e kan wa koma angu sna soma me a kabra kabde masam efani na to de edin nso nyankopon yi wo no yire e de mame na mi say yi wo sister ko na fabricas mame je se eye me nwa se nipa mi ensa pe motimi egina mame na bra ni titiru ya wo ka wan tse amma weni amre amfa no kure na mu kwan mu a ka bra nka ba na fi bia kama no medrewu o se niema na ma ne eye me no ina ko hwehwe last time ni se e ka mewu bra nya mi sha wate nya mi sha erade mko so ne okasie omo ni ebusu ni na hu pai nya mi sha ke me ka ni se nyanko I will say yema volume volume no emla volume nemla yen to aso
Unyankopɔn ne nsɛm nhyira ɛna ma wɔ nipa ɛyɛ ɔdefoɔ sɛ nyame nsɛm nhyira ni hɔ a nipa ntimi nyɛ ɔdefoɔ da sɛ yɛ saa deɛ a ɛne Awurade Nyankopɔn ɔnkɔ so nhyira wo Awurade Nyankopɔn ɔnkɔ so nhyira wo nhyira no ɛnyɛ wo kɛseɛ Awurade nhyira wo ate bra onyame nhyira wo na menim sɛ Onyankopɔn so bɛyɛ adom ama sɛ dindom pa yɛde ama me na me dia betina wo show no so na wo de akyerɛ ewiase nyinaa minim pa sɛ Nyankopɔn bɛyɛ adom ama me nsa ka me dindom na ebi mpo na nkoyɛ dindom na akoyɛ 3 months bi sampa na 1 month bi sampa nim sɛ Nyankopɔn ɛbɛyɛ na yɛde ayɛ adansedie na sɛ nyɛ me kumpa ɛna mɛfa so ɛde anya krata na sɛ dindom from a minim sɛ Awurade Nyankopɔn na obɔ kwan to baby kwan nim sɛ Awurade na ɛbɛfa mo so ɛde hyira me tibra me damasi one wo yire bɛki me kuma me damasi because the wo yɛ ma me nyina na sɛ me kuma aka sɛ wo ma ho kwan wo mpene a bra wo ntimi nya mo hwee nso me kuma de akoma pani wo dɔ ɛde atai wachi ɛne ne ɛmi adom wagye me afiri ne nkuase ya papa hyehyɛ ma me mu a Imeka ne sɛ me damasi biem na me nhyiraw onko so nhyiraw na menim sɛ wiase nyɛ ofiri ma me yam ana sɛ wo po ebusua mu nko a sɛ me mfiri ma me yam mfiri ma me ebusua mu ne die menim sɛ ɛno no wamfa ɛno anka sɛ me mfiri wo busua mu ntimi nyɛ wo nua saa na me so menim sɛ wo mfiri me ma me eyam mfiri ma busua mu ntimi so ma fa ne saa so ma fa sɛ busua prekopɛ sɛ yɛ busua ntibra nyame nhyiraw Imeka ne sɛ nyame nhyiraw Wawere kyekyere wo nkura nhyɛ ɛne wo yire mo mmoa nyinaa nyame nhyiraw sika so asɛnde kɔma nhyira so m'ani asɔ nyame nhyiraw ate bra medase abusa mate ɔse sika na ɔsɛnde kɔma nhyira no n'ani asɔ afɛ deɛ wogina wodi me matem sɛ wansrɛ me sɛ me nsɛnde sika nkɔnkɔnkɔma ne ba once na no wasem all ka wa sɛ sika me sɛnde kɔma ne ba no n'ani asɔ Nayas why na be yi ne yam ayasa wa panda ma social media se menye o but sɛ wonyam ban me a uhunu the type of person adwenpan ne metie ehyemanum mpo a meyi di ama wo na makoda ekom sɛ hyemanum a meyi di ama to da bia no nipa nante a no ma take you just for granted as a person you su as a na se da bia sɛ wo no wo ye obi a wo ye too much wo bia wakom too much etukwa sebe no ba be keka nkwasem da kyerɛ wo Nayas so what wanum nsɛm oso wa ansere me didi matame me ya abo bi ba ma send ska koma oba ene o maame sa sa no do mbedi mpo na ayedene wo mo gi ska na etimi save wo mo life na wotia na metimi send o credit kotonam da bro because o maame twa wa na onyan internet mpo na woni bi me na to internet nam da mawo se na be ya wetako social media wo beto ba live aba be video wo beto entertain ho na wani agye sa ta no sa bloggers na bobo mu di so me bloggers papa no mo yi Nayas obe bre pa Satan bloggers na bobo mu di ka fo mo no mo hefa ehe na sa bloggers mo yesi se uti wiase na so ye boniayefo a Nayas from the one na obi ahunu se wonya papa wansa ho ko wasem ba obi anka bi mawo nti best stand ya se me kan wasem no nipa bebre ebe kutia me bana nim se emrepa no ebe de ebe ba nam nim se emrepa no be de ebe ba se eno wamfa eno anka se me mfiri wo busua mtimi ne wunua ana me so minim se wo mfiri me ma me eyem me nsia wo da wo mtimi so ma fa ne sa so ma fa se busua prekopɛ se ye busua ntibra nyame nhyiraw Imeka ne sɛ nyame nhyiraw wawere kyekyere wo nkura nhyɛ ɛne wo yire mo mmoa nyinaa nyame nhyiraw sika so asɛnde kɔma nhyira so m'ani asɔ nyame nhyiraw ate bra medase nyame nhyiraw wawere kyekyere wo nkura nhyɛ ɛne wo yire mo mmoa nyinaa nyame nhyiraw sika so asɛnde kɔma nhyira so m'ani asɔ nyame nhyiraw ate bra medase Lenda video this is here no video sending ya semu isande ba akokora sende wifi so WhatsApp na think say Instagram we bit me download and me the best send wo ha na so be download e no so a ti grandpa cho ni die mu a ma mi nyae mu nyame antuma pacho
ofra me bra na odi da fom na ya satan na ya da fom o bra pani eni die hu o bra ene de wo na wugina wa wudidi me matem no satan na odi da fom se dabu oda atechem ewuro no satan na da fom a wo da fom se kan se prakwa oda atechem no ene de wo nya no ebe gina obeka se me ya abo bi ba na wo ye nipa ba Italy ni yese Nayas uni chance ni so Italy ni yese chance uni chance wate so uni no si Ghana no so obo bra enkanya ne so oba besiese na wo do che no wo do yase na ma wo sese me ma pe no aboafunu na wo kasa de da fom na wiase ho na be sa ade no blogger be no ba beta social media abe defend obi a o defend ni pa na wasa send this card akoma ne ba na o say dwen ne ba no wasa yin boto muska no wasa ne sponsor aboa bi ti se wo what friend chia wifi tie na no mu se good night mama me ba no so kiss we nyina backdoor no nimi e tie kusawati kusepa kusawati ejabia mintina basa kusawati yo akuma beki pacho kusawati fanche me pa yo satam de no ni machew pa satam de Nayas ni machew pa Nayas wunti no amanfo eni Nayas kasa bloggers nkra bloggers otofefe wafo bi betna se etimi de me yire ebesi obedi atem se me na migu Nayas awale se me na migu Nayas ne ko se okosi owura pe se owura nkodi ne toto no pa wi na enwumle no na me gina bekuma na ase nifa na me adwenpa na me gina bekuma na ase nifa Nayas me see we just the beginning oh hotel numbers no audio sekita me no abusia Nayas sole a sresre ni ba obekire ne mpaboa size mo like bi na mo se obekire ne mpaboa size ne toma nyina obekire ne toma color wo pani bibia wo de muntie kakra bi wa ha wo de mo se tire no ma se no odi matem na kwa na ya metia na mbukura fu mo na me bukura sa afu o se be expose no ho ase big time muntie afa mo na mo pay attention no mo mbra na se the attention ye nyina ye de benanti num kasa tan yes and come so but say necessary ye nyina ye pay ye ho attention ye nyina ye ma ye ho attention ana na mo jimi sa okay mo jimi too much what it one am for telephone obi afa telephone sin ni ma no odi na ya satem no campus ya samfa na ya asem aya bia obi na bo me bra ma me ana ana mo jimi sa me yes am in kasa but I mean mo jimi do Jimmy too much. I said, your baby, I will deal with that person because I'm sick and tired. Okay. Passia for Mr. Tia Juma May. Expose. It's a late April crown. Yes. May tongue. Yes. Number me kunchen is my year Juma so now. Okay. I'm sorry, I'm quite Juma. What it was, and I asked him Pedma. I am the one who bought me Bramamiana. I don't know why Jimmy, sir. Where many more can say me quite Juma. I feel my phone. What Jimmy do? I mean, church, Yamunamoka. Yo. Wate owie na no na nwumre ene de na yasi wie na nwumre na nkobese mu piapia no a sister kodi na tem kodi kodi na tem to no ho na yasi this sister course you kebesi wo this sister course atem a na ode me eso be fry twenebo akodua mu nyina be frɛ che se waboya to ye na no okowu mu na yiyi no asi ampani no so no so se wono na wono ma me besika etwaduane di na aboa bi ba me timi be na aka tell me say fa ayi kwa be na me for so anya wo ba mobile money number na ayi ma send ni bibi na me de ma me mobile money number ma no send ni akora no say 6 million no say 5 million na wo de abet na wo page ka so na ahwe nya aboa bi ba wo na wo hwe me nya me nhie wo ka wo ma me hwem wate na me se mu nyina wo ho me se ma bom wa to ho no na this month ko si December die e be ye butubutu amwa metegana na ahane metegana na me live good o metegana na me live good obi oni ni bia ni say metegana na me live good what aware bia nso hwe wo sign ho agronaso enye ewrade otweda mpobo so bo asase meda wase pa meda wase yie so amanipa boni ni we sei ede ne ho aba pepepe o ma obonefo akoka no apusipusi no se wo mla medi da dwempan na busuafo atem asade ma me beka ho awrade me da ase wate
me da wase pa so ma bodanfo ni ba we sansa ni ba koshuni ba we ana ma ma bra jimi fo ba we sansa ni ba bomu abo to sa Nayas koshuni ode na twene nam ko she na sepuku one day me na sepuku kokodi ho oba fofule wonam na e kan se movie industry no prole movie na wiye odo che ena nam aboa wa ya se nyina ase na ode to o twa to sa ma ho o twa kakaka pa se ma ho aboa boga pe prince di wi a no ko se dwaye na do se wo no sa ko epono aboba bot se wate wo twa se na nkanum me se wo Nayas me mo sumoja me de bosome na to ma de we be record bosome na me de to ma wo Nayas o twa me kakaka sa aboa bia wo da wura mu a ye fa na nya hwe wate wunye nya wate aboa mu te se wo me ya aboa bi ba wasia ba me ma me bo brass ne wo ni wuni ne wo se wuni ne wo se kwa siampanyi na wo se wona wanti me to afutupa no wo se kwa siampanyi na wo se wanti to afutupa no wo ma me jimi fo ba no boda me ni ba na wo se wona wono wanti me ka wasam wo ma me srasre ni ba no wo ma me masima sama no wifre amani skama di pen nyame tia mu nyamo ka wate nyame boss ro wasa se be strike mo Nayas se wudi YouTube scanner wudi e ka to bi so bi akodi YouTube course no se da be di YouTube scanner bia no don't scan to bia nyango pon agrada enyansi so sa YouTube scanner wo be just social media e be kasa man for YouTube course e kom bloggers no e kom ne wa ka so YouTube ka wo mia bi se kom ne wa Nayas e ka wo so metro se ku twa man for interview aboa wo se hamba fo so na ka hwana ko twa no sa interview no hwana ko twa no sa interview no ko shini sansa ni ba to se wa betena Abrokyire ama Abrokyire composent aba Abrokyire ha wonti santa ba Abrokyire hwe wo ya bia no ho bia ode na nam ho wonya nya ho tantante owura edi wa di owura so wo di wa no da de kata na hwene abofo te se wo wonya nya wa te Nayas wo se totobi aboa mamu se mu te se wo ko shini sansa ni aboa wo ye nipa Nayas wo ye nipa ma ne ye no ba be jira be kase ena me abobi ba uni chance ni wate asia ba abofo te se wo wo ami chance ni wate asia ohia fo ase 47 wo ye nipa aboa bi te se wo wate asia ba srasre no ma wa ase mu ntene no masem asrasre ni ba facha me pa se sila na miti odi ni na matini na na da si de great way anko ponsha wo mu ane ofutu ni nkwan shi na da si pa matini so me fa se sister penny way das but so peso send bibi mami mi Ghana number no bitim dia to so mi Ghana number no mobile money to bitim dia to so na mi size so so mpabo anso mi chef 42 frana so mpacho atare so ye XL yeah atare extra large osresre ne wan kwa ho see be tops ni ade I think say be large na up and down na Hey, extra large. Hey, Sorry, me share XL and I say large. Large I also na XL. just for large, extra large. 42. That's Where did you part him? Number no. What's up number? And one name mobile money number. I'm sure. Says mobile money no. That number no me just send no. Idi no me dey my ID card na register into the doors bar. Okay, that's this afternoon. Na pull to say, be able to there. The banner song here there. The audience. And patrol. So wait me and send me baby kakara. Wait me and send this number we so why my mom number for floor. Now I send this one. So wait me and send there. Make them the be a come out banner. That's Awusia Nayas se on sresre ade o nya sresrefo ono to ono nya obi na hwe no enya obi a na ede na hwe no on suba ya de se Nayas won woni nguase we de na me ka kire mo sa no me mam audio kakra bi o me mam audio kakra because wo check here sa number we Nayas number we odi kan krampo de contact me sa number we audio so guso no abusua me do nyame se me se me ma social media ebe ye the rough
ma obi antra so be frɛ me ma obi antra so be frɛ me me ye obi akɔ sa number we nku ano audio se guso no ene ne o ma esuso no na yas wa yas e be hyehyɛw wa yas be hyehyɛw papa metro say e wiase se wosum bode no sum kodu we yas ne second number second number so de enie enoma esum we se so no enoma esum we so no na yas my full prepared for you ko shini sansani ti sewo third one so beba aboa bi ti sewo kwase aba wate meme muaw na de bejino be din kwase asem kirem na me de mpo sa aba de sa because wa manye wa ma me kura no me ho kura mpa me mfifire kura teme we third number na yas sala no ma me na o na yas na third number mpo ni o na me yire phone so we social media this month September ebese sabutu usoli ya TV station chimtu baki TV chimtu Adwenepahene TV chimtu Direct TV na uvi ya uda ko YouTube na tane gidi ko TikTok na msema ma social media be de ubeto asum sounds tema na yas ekoduru ya be me yo ne tie di na no go na yas nyina ehu voice audio be mani dina sounds of bema no de ba nyina no oba ya atemade bema ni dina ya sana bema ne tonyo ni nyina no I'll drop it oba ya atemade o na tie bema ne numpa ne voice a wode tonyo sa nyum na oba ya atemade na ya se wi a wasanda ne na chi o wi a wose bra ansumi o bema ne kote se kete ni nyina na ya so no mu nsam aka nyina no me drop ni nyina bema ne se me na pamo bema na dro kro na akokoye bema na betena ni so Bama say adro na makoye na ne bama na video na why say sen no e betene ni so me say bama na me de betene ni so seconds me view expose ni me view no now da bonten ona yas but 10 minutes say me ju me ema say bi wunya nkwa ene wo begino me di atem tim di atem because Mr. Nana say wa so aboa wo yanko ni Mr. Nana say wa na yas wo yanko ni Mr. Nana say wa wo yanko no on the sacrifice ye ka chem say bra mintima de na ya asatene me fie Abrokyire wana be sa ade no wana be sa ade enam so ye dwamanfo ti no wo pe be man cha koda enam se ye diwa enso enti no ka chem so so bi di udi e be gi fam abo na wana di udi be le kitaw pole ni ba tsaw obi ancho just so pole ni ba tsaw na yas e di be le kitaw na wo na minimo to adentia ka over throw me I say this is Nayas na me mpore me nimo kan salute be say Nayas kwase aba o wa me bodan fo no te wono na mo nim say monya mba be use me o wa me jimi fo ba na osika na no nim so onya be use me o wa me ka tell me say o wa me nim say nya me drop it maka tell me say me bon sope o wa me be jo me ka tell me say onu no kro mu hene e di nkwase asem eti me ko di ne kro mu hene na wa me no fu say me jimi fo on e fu me hu so ma me say wo ye bodan fo sa sebe wa me panyimu timi ka tell me say me akra se me ko di onu no kro mu hene atem enem de sa atem de nyine ba wa me so wa me o ma abote bodu ase wanka timi dina tema on share one corner no on ka se me ba me da ase di matem me ba me da ase ro na di matem atem ni dina o ma me be ya mu free be na ya se free o mu kro mu hene ne ma me si me di no kro mu hene atem wo ton na me ka tell me say sa nkwasa asem ne de on ka tell ne ba na wo so celebrity kan celebrity pole no ko di no kro mu hene atem ana ma anye ma me ni wie ya no asamba ai me ba na cancel lutrot wo so na ya asem ene odi na ya atem me ba chabono pa ye di ne juma me ba di na cancel lutrot juma me di na tema me ye ne pa ye ne ko ne dem na me to di me say na ma me we say bi we bodan force o ba asema ba na ye ka ne kunu asemu a sebe ma ne be gyan suban a o pese me sa ko di we atem ko di we atem na ma me na wo so beto aso camera ni biu ma me e wo so camera ni ba na se na ya se ba girl na o timbe sell laptop over 2000 pounds no 2000 euros no so beto aso camera na ya se ba small girl na no na me so ko fake account e de na ya ma me picture aye ni profile e be didi me matem comment section ase na ya se ba na me timi tu moto muska e de kokoma no ni nyina ho da ni nyina no me prove mu nyina wrong na ya se ba no a oro wanya papa no wanya ese no
me timi tumbo to muska de koma na ono be send me laptop no na ya se bana ko bi fake account e de bedi de me matem e mo video ase na ya mu fuse mi hunu ene ma ekoso won ade ekoso bia mi hunu akwage to a wo pe laptop over 2000 euros o te Ghana na wo se e waifa wo se wai o ami dwamanfo ni ba ode na twache no wo anya kunu wo se e waifa wo se ntimi hwa o ami dwamanfo no na ya se dwamanfo ntino wode na twache ntino okọ program bia na okọ bode me na yas set so ya di na yas saa na yas apart from me cry for we kita me information asabe di makache no na yas wo me wie okojo to me wie okojo to me se me social media be funo so why ready me pie ma twimiti na ma won crowd no obi antwe timra why me kam nyina mu tabom mo me break him into pieces saa ko be se jimi fo na ono ne kwa sempanyi be ka kira wo se me ma me platform so no ameye interview no me process be interview na yas ma mpo wache wo na wo ka say wa nkasa wo trimu hyew na yas say me kire ma Ghana fo hu no say ma mpo wache say bra me platform so be interview but at the end no na oni nkobesie mu ene kwa sempanyi bia wote di sidof jimi fo kwa sempanyi na ono ntisa Abrokyire ma me dwamanfo na ma me aye madwuma ane ma me aboka ne twam nyina aye say kakraka wo de aboka si jama ne kromu a ejapode bia na otimi ye e oni bia so ban no wono ebe fere ka kire wo say me interview on platform so na ye de no wo so ba be interview na yas ene ne nkobesie ne nkwasefo no hu say wo ba me platform so be interview ma mpo wache wo wana ka say bra man kasa mitirimu chichime man kasa bibi ya ayeme man kasa mehu nam sister sa de me wo sa akwanya no ti me empo na me bia makon ma wakwanya me na mbi makon mo na ma wo sa akwanya no ezo won say sa ta wo ba no na nkobesie emo ka kire wo say me no me nya obia me ni platform bia no mu bu me wan bu mfia ti me ma platform so the same thing ena Tracy Boache ba ya me kana na nkobese didi mika eno call this dos o call Hamburg ko twa na interview onse nkobese wo bre obeguso abre wo na bra bom se nkobese ampa mu ama social media ameka ne boni a wadi a obeguso abre papa che bia nkobese beja tunu kombia be sada ne no me akonso because e wo hyehyɛ e wo ho kawa bia nkobese beji bia no e beda ne no me akonso ade bia nkobese aduro bia koso bia na beda no me eda call no ankasa no so obebre oni wiase obaye wampa ne boni manka boni a wadi o social media boni a wadi me mabusunya obebre ye papa bi ene won say wo do ko bon nkobese no so bi o do bon nkobese be na ne magu ase o manim so what's the dia me enshira ekita me no anu wedene nto bia obefiri machi akon nkobese ona kwakwa ye ba ko bia no na ne magu ase o manim because me to na dwen boni nkita me na me ma be gina wo no abe ka cho say o say we ye ni nyina nkobese ka se me ma me platform so no na yas won say me to na o no o frame say nkobese aba Hamburg apo wache wa so won ne kwase ampanyin kwase afo mi no mo so mo nam no o so no twa interview na yas dia sana me ka tro say your life me ka tro say emfa me ho wo life wo life entino kwana ko twa interview me ka tso kwana ko twa interview but on say me de na nkobesi almost stop o say mema eno ne ye nhira ekita me ene ya adwo papa ekita me eno ne the name Adwenepahene enta me so nkwase asem so no one say o man nkobesi nkomo almost stop o e ka say mema but on say me o ka tell say nkobesi say obetwa interview no me ka de na yas me stop o na man stop o but wo edro de so no na o ye interview ko no mo from say I na jai twaso nefa de aka ko nkobesi platform so nsasa na nkobesi omu di watemu a no watam na wadato platform so no ama caption tata me di watemu na wo shede ma na wusu no na nkobesi atro caption no oda post na dato ni di watem no be ka chembra abrante bi ote yeso ote sabe ka sensen say na abrante ne pa ma fo di matema no ofato because of say satam no nim say de ana o yes adna ka wo waba abepa na chew na ka watimi anya kwa twa interview ofoso ya ma obi be hu wo na yas etimi ye ya akofre obi o Ghana o na yas ye free so mon ka na yas say ma na yas e ma Adwenepahene ne platform so da e me kasa but wiase de nyankopon hya no wo hira no na yas no wonya obia o na yas nya obia
na me kotwa Nayas interview a oba yesi because me ntokwa me ko ye no na Nayas ne ka so be kasa ama stress bi on so akọ eso do time na unko be say nipa woni abre nipa from day one all say wo bre kwasia kona kokoto ko 4 bars na fa o man sisa man gum me say ma back to Germany nko be say I'm ready for you blabiem sefa so wan frɛ tuntumon this time ma me frɛ kɔbene nko be say o me frɛ kɔbene na Nayas wo so ma me o be frɛ kɔbene na so ma me dem o be frɛ kɔbene ni tuntum nyina afra me ba mo so pa se jata munya hu mo hwe me se munya dai munya hu mo hwe oh say we number we third number audio so gusu no audio we kwara me nyan ko ho na Nayas we am phone so dio o say na o am 2 numbers we am phone ba ko so dio na different phone no eno so no 3 numbers ni na gu so eno so audio so audio so Nayas tama wo emafie na wo be ko na woni me jira phone so Nayas we kurase to the stand say abusua so when Nayas enya encounter one on one about say Nayas wonyo obia Nayas wonyo obia Nayas free mafie ebesina ko so me bra me come sister ho obia oba Abrokyire entoma ne hiawo wa ba Abrokyire wo no obeba ababo bi abo a wonyanya wo krata obetima sha wo de no entoma ene ahode ne hiawo kada Nayas pene se obedura baabi akorase o Nayas ni o sa enije abrabo akohwisam na no tegana no ena no person di do Abrokyire ase Nayas free mafie ebesa ko so won eye na da ni sister ho Nayas aka che so okọ ni sister ho e wo mafie because of say na e mafie for no person be ko be man ho because the be man dey here no osolia police station na no da to da utimi da bonten o Nayas na utimi da bonten no I say bodamini to le be 2 days component unwale o Nayas be 2 days component unwale adwale for adwale na unwale bi satan ye na na ejina ho na ye konde mawo satan ye na na ejina ho Canada o fate Canada satan no me na so anopa no me kwa adwuma me wadwon po na me da na me jina fon so hwe Canada tam ene atam na homatetere na ejina fon so na ye kasa Nayas esole ote adrofie emafie a o pia ko so okọ ni sister ho sana Nayas eboa Nayas eboa Nayas pio se police for ana bra police for wo ya waya Jama police wo every mafia ye be control edi wachi every wo be sako be tisa bia be 1 hour 30 minutes drive Nayas amantna obedru banof odru wa bra a police for jina bra mi suro bra am se na de be jimi no usuro say me de ko fro tre na akona me de ma menwene me ho no ona akodi ukote ade be Nayas la bra me fa no ma ne ko be ma no be ma we pa de na sister ko be ma no okwa akache ne se Adwenepahene ne se brafie ko be ma ni nipa obetu aboa wo e won krata se mo kromu a Nayas duruwa no de ne wa ko gu sister bi fie ade chi ana Nayas ko be ma ni fie wa oduru ya no ba ne nem ko safu maba ko safu minie kwara ko safu soso kwa pe ene ne ode na nui Nayas yase na be tafri musa no adane ni trum no tafri musa no start tonyom oba ya achemade ni nyina na Nayas record ni nyina na Nayas record na recording Nayas o per recording 4K ni nyina na Nayas afem bra record mame na be man tonyom oba ya achemade ye oba ya achemade o putubra makoto bites masheshansa matoto bites agufia masheshansa mu odene mebedi die mu odene se na be man akoto adro ala to dem na Nayas ni nyina me prove wa say me se mbon sope be man akoto adro da wa onomo a na spams nyina no agene ni nyina na Nayas etwetwe ni nyina pictures na o da forward me na be man eda ho ai oba ya achemade na otonyom oba ya achemade brother Same na hote Ghana na yerete se Francis he no ono na de oba na Nayas ne che be ma ti da bia na be ma ne dina na otonyom oba ya achemade sa be ma ne hu bi sa ada oba ya achemade afede be ma ne wie ya no de be ma be wura na ya ase a pio no apepe sa Nayas ne hu nya mai so be ma ne na ma ne ho ma da ti ko sa foi Nayas me ka jo se okwatini mu mremre onene na ma wo ne ho ma da ne be da wie bia ne wa mu na oda wo se bote ne wo hwew
no wa solid rimika asa okwa akudwale anoko woro na yase no de ne phone no okwa adwaye na pono ba kwa adwaye wa hwe pono ade nsa wo na yase chok but sabe wo na yase chok sa ko pro se na yase ho beba ansa na watimi anwu se wo me release me koda tese wo bema na na tie no kwa no enye odo bi na ne bema ne tie o sa audio so nyina na yase ne nyina me se me drop it ena biom so maame na oba wa wale na se no maame na oba wa wale na se na wo mpese na num ka se be pia uda se na manfo WhatsApp to WhatsApp na yas me set record me na maame na num asem beba na maame na num asem pia manfo so be di ne ho ya pa maame na se sa no so kasa maame no se sa no kasa maame na ya fra na sai sa no so kasa maame na beje wa wale no sa o so num asem pa no se bombo so timi to no me na me drop maame no audio no na me drop maame no audio no wi a na yesia e wo court na ya na wo kasa no because me wo court wo me da ho pa hona me da e hona me sole e hona me bibia e de e wo ntabusa se video na like me yenko so ati ase ai na sautana na yas na no mremre no yes ai entie e hobiem na no mremre no we dey good evening bi mu me pese me san da wasi bi mu ate pese me san da wasi bi mu pa wona we yere beki ani sham wate ani sham pa se eto mbra e den na mi ni ani da so bia na mi ni aye ya na mi am mu aka mi fedru enum wie mi tirimu timi hihim saa na mi ti aha abuso am so bia trodi na ba maame yebu asieduwa ye ready na wanum asem bepie maame yebu asieduwa baby ati bia nse woto bombo papa se wanum kasa nye ketekete kura mema wanum kasa ne bepia magana fo bedi wo ya opa me trende wo maame yebu asieduwa wanum sem na ase ne se ne bra na yas no na yas wadi ka kwa che WhatsApp to WhatsApp WhatsApp konkonsa na yas di ka spread dada ti me na me first person no pie o Facebook me ma mansan ehu ma me yebu asedu a wonu mu sem no nipa ko friend na yas a woni ne nam a osola wo jeje no so na yas no me ma ewiase nyina behu mu me maba the second coming of Jesus Christ so ko to sabo bi tu nua bi so a ka kire ne se abo asole yeso na men kan kire ne se won sole ne so efriso free no so a wode beba wo so kwase na se yede yamyo na nyanu wode yemi na aye ode bia ye wa na fe na hubesu obofo nim so ba hwiato watire na ko hunu hu ye abo so mfaso no yenya ohwimpo na wusunya fe di ampa kakra beso ani na watene ya yede bi beyew na wahu nahi kakra beso ani no kofi usu bema ono nua kofi kakari omu frija ache nyame be kire studio kumasi kejetia no wo omu kire se wo ya abura ebi kan wo me say Mr. Ntin Fojo Asanteman printing press wo se wo ye dan ya wo ye boni a ebi be kan me wo wei me se me mpe boni ya o na so ye dibi ya me o asem no kreda ho makata so na mako biesu ntini yasi me ntua predwan mesumi pieto santini boto na ho kra me say metnasi yedin na medwene hunu se afredie ya ma edwan frafro peteo na me konzon gosu kobu saya omuso trese fula frufu se na o me say metnasi yedin na medwene hunu se afredie ya ma edwan frafro peteo na me say me konzon gosu kobu saya omuso trese kokontafru yakubu o ede baby abria ede anka abria ede amango bria ede kwadu bria ede aboba bria ede makoko bria na yas mitibidi ya unu mani yaso no se o manyina o kanau na sefu ehi asiye kanau brade kanau kanau na sefu ehi ado kasabe wan kasanso so a obehu entika kanau na sefu ehi mami ya bua se de wai wonu mu sembe drop me bono sope mom yanko na
afide ma dream mai bibri bra nyema mi ho bida and at this time oh e wo mabrabo because of me kunti etimi atam mensem in 70 no credit yen no credit akoma bloggers so mani mase no ria na me kunu ya sa be frame eni me kasa pa me chose me mrefi na still no gu mani mase so bloggers mu mani mase bra sa semu we senya wo ene nyankopon e kan wakoma amutsna so ma me a kabra kabde masem e fani kabde masem e fani na to die dinu nanso nyankopon yi wo ne oyire e de maame na me san yi wo sister ko na dune fabricas maame je se eye me nwa se nipa mi ensa pe motimi agina mame na bra ni titiru ya wo ka wantsna se amma wani amre amfa no kure na mu kwan mu a kabra kabana na ke bia kama no madrewu ko se niema na ma ne eye me no ke na ko hwehwe last time ni se e kamiwu ra na mi sha wate na mi sha Erade nkoso nye okasie omo ni ebusuani nyina ho pai na mi sha ye meka ni se Nyankopon hira esanse Onyankopon ni nsem hira ene ma wonipa eyo defo se nyame nsem hira ni wa enipa ntimi no defo da se ye sadia ene Erade Nyankopon onkoso hira Erade Nyankopon onkoso hira no enya okasie Erade hira what bra Onyame hira na minim se Onyankopon so be ya adom ama se dindom pa ye dia mame na me dia betina wo show no so na wo dia kire iriasi nyina minim pa se Nyankopon be ya adom ama me saka me dindom na ebi mpa na ko ye dindom na ko ye 3 months bi sampa na 1 month bi sampa minim se Nyankopon e be ye na ye dia ya dansi di na se nyame kumpa ena mefa so ede nya krata na se dindo kromo a minim se Erade Nyankopon na obokwan to bebi ekwan nyim se Erade na ebe famo so ede hira me tibra mi damasi oni wo yire beki me kuma mi damasi because the way ma bi nyina na se me kuma aka se wo ma ho kwan wo mpene a bra wo ntimi nya ho hwe enso me kuma de akoma pani wo do ede atai wachi enene emi adum magimye freni kwasi ya papa hihye ma mi mu a emeka ne se midamasi dim ya mi shraw onkoso shraw na minim se wiase ne ofiri ma mi ye anase we po ebusuam nko a se mi mfiri ma mi ye mu mfiri ma mi ebusuam ne die minim se eno no wamfa eno anka se mi mfiri ebusuam ntimi ne wunua saa na mi so minim se wo mfiri mi ma mi eye mfiri ma ebusuam ne ntimi so ma fa ne sa so ma fa o se ebusuam prekope se ye ebusuam nti bra nyame hiraw ye meka ne se nyame hiraw awre chichire won kran hye ene wo yire mombo nyina nyame unhiraw sika so asendi koma hiraw so mani aso nyame hiraw atebra idasi let the video this is bra kusewati kusewati ejabia mintina basa kusewati abusiawo kipacho mun kusewati mufancheme daben ena Nayas asemba yi mabeta asem ebo nenu asem mekura asemba me say we nya tama me be asem bebo obia audio so but Nayas ungrateful ne nyina achi no Nayas esan ba betena social media esen di atem na me ba number expose na kwase ampanyin bi no so se wono na wono ma me besika etwa aduane di na aboa bi ba metimi be di na aka tell me say fa ayi kwan be na mefo so anya wo ba mobile money number na ayi ma send ni bibi na me de ma me mobile money number ma no send ni akora no say 6 million no say 5 million na wo di abetena wo page ka so na ahwe ni aboa bi ba wo na wo hwe me nya me hwie wo ka wo ma me hwem wate na me se mu nyina wo me se ma bom wa cho ho na this month ko si December die ebe ye butubutu amwa metegana na ara me metegana na me live good o metegana na me live good obi oni mi bia nim sa metegana na me live good what aware bia nsohwe wo sai hom
ebusa se wote ye ntu be gina be ka kire obi se obi nhwe nipa be fana damfo a ho na start ye woni watem di dia na yas bodam ni ba we hu ti yaji o social media me inbox mu me WhatsApp any live video man for be ya maye woni watem di dia yaji ba ne nyina na kan na tum na yas aye ni papa bia ko no betu ba be live video say bra no aboa me pa bra ne yira aboa me nti ma obi ankodi di bra na tem ba ne nyina na yas ehunu ne eko me ne me yire ewu ye po na yas opopapa ye ma na yas ntimi empo antro me yire mpo say oh akuma me wish congratulations and ase bia say da selfishness na ye na yas na bushafo na yas ye wale ye na yas mpo ntimi anya de antro yi da so be kono page no post no madam amfo ase we matem dia yate we nyina chi na yas ese be gina abeka sa na yas say okoko di no ho no ye yete ye se ke friend na yas me fro say wona wakodi ukotie me fro anya dai me fro anya dai sa so call bloggers na obo mabaso no omo fro because of say omo pay more information and am so information nyina na ekita me ti me hia sa me fro me nya obi asemba me ko fro me nya sa bloggers no me nya sa cheap bloggers na am so le a no me ko fro we ko pay information ko fro ko pay information da bi me information nyina no egumi nsem me chen anas me chen anas on papa me de onyina no o ma se da me kwasian pani udidi me ma me atem na se betra na me ka jo se ma me bodamfo agimifo ba totrobi ni ba bodamini a wote wa akote abo no a wo si Ghana wo ma me na yas am so wo ma me onu di kote ba ako wo boyfriend kwa ma me no bedinu because the way wo ma me esra be ma onu na ti ade no ya na ye wo sa na abrowa oprokote dia ye dai be ma me nyina duri o be ma bi o be friend na yas bia no o be take advantage e de na yas ma me ti kwa ka form opa mo asa me kan wo de mesini nyina be pia abonten ufema na yas ma me suban na be be na yas ba twempre be am say na sopoku krompo measures krompo say ma me no am say ka de ko de kan no so de kan no pa obi anim ase abagime foti wonu asem asia mpani ni so no so say wono na wono ma me besika eto aduane di na aboa bi ba metimi be di na aka tell me say fa ayi kwan be na me for so anya wo ba mobile money number na ayi ma send ni bibi na me de ma me mobile money number ma no send ni akora no say 6 million no say 5 million na wo dia bet na o page ka so na ahwe me aboa bi ba wo na wo hwe me na me nhie ka wo ma me hwem wate na me se mu nyina wo ho me se ma bom wat ho no na this month ko si December die ebe ye butubutu amuwa yes amuwa me te Ghana na aka me te Ghana ba na yo na me live good ba na yo na me bia ni sa me te Ghana na me live good what ba na yo in so home sign home this month September to December de busia me so obi anchim ni TV station meto beki TV Adwenepahene TV Direct TV Adwenepahene Media YouTube kwa Adwenepahene TV o chimto o beki TV o chimto o TikTok ba bia obenya ensem ekotwiko obreman me se na yas ensem no metim de afe odu sekita me na bro 1005 any pictures upon pictures sekita me na yas says doso say better ta wo krampo de neni krampo se ka do humpo eba neni kwa se ka do humpo ba na se me atim de dia amagie no na wo krampo na ka obetuma ba social media abedi omudi me matem no wo no makwa ye ba ko e na abedi matem na wo so mo pushi no na se na woni mi dada wo ka se me ne sofoku no atwe ba ko radio station akobo no woni twase ni wate abofunu wa yase anya wate na yas wunya anya wate kwase aba afede se so ye adwuma wo hia okoto a afa muwa na mo pa attention no ebuse obi na yas we kana yas asem bi odi court asem be hunahuna bi ano ne okunu no edi court be hunahuna bi ano ka che mo say we are ready for them Germany ne wo no na yas e kai be so agus na yas ansa ge be to krata no so wo say do krata mpo ye nya fama yes be say report wo ama wasan enya problem a case police case or krata no so ne asan rock no wo be bre won krata wo kroma papa say de me wo de mani ba be twetwe fom no me mo hu say yes na yas me sim bon sopre me mo smoja wo na yas wo be su ba bia ya adwuma ni jai na ye nya information nyina vi dada me fa Adwenepahene ni agro me chen anas me chen anas ko hwini ba te se wo so ye adwuma onu asem nie ye hye okoto a ne abofu video ni nyina ato
Buofunu. Brana say the attention ye nyina ye de benanti. Me yesen ka me fie obia. Me yesen ka me so but say na say ye nyina ye pay ye ho attention. Ye nyina ye ma ye ho attention. Ada na magimi sa. Magimi too much. What it is one of my telephone will be a telephone seen in man or dinner asatem, no can't pass some fun I ask me. I am be open about me, Bramamian. I don't know what Jimmy say. Me as I mean, castle, but I mean, what Jimmy do? What Jimmy do to my said your baby, I will deal with that person because I'm sick and tired. Passia for they start here, Juma May. Start here, I think it's a late April crown, son, and they me kunchen May tongue. And by me kunchen is my year Juma up till now. They be I'm sorry, I'm quite Juma. What it was an I asked in Pedma. I am the Amana Moba me Bramamiana. I don't know what Jimmy say. Where many more can say me quite Juma. A fan of my pom. What Jimmy do Yamin Church, Yamun in Amoka. Yentie Obesambes Radia, we of sister Biade O UK. When I asked, of course, sister Biade, and a month for us from Mano. Ah, Besambi Dima Cacheno. Say, what is a more bush and a dear, motor answers the Mumpie. Hey, Nayas, Muntier. Hello, sis. Fetch me pa. Cecilia na meet you during the team in the middle of the great way. Uncle Ponsha, who more nail of true new crashing that's the problem. Seems me for sister Penny way. That's what is so sending me. I'm Ghana number no between there to so. Ghana number no. A mobile money to between there to so. And I'm size and so on Pabuan so me chef to and I'm patrol Atarian so me XL. Yes. Yeah, Atarian extra large. See be a tops me idea I think say be a large and it be a up and down and you need extra large. Atarian me share XL and I say large I must and XL. And I'm patrol Pabuan so a 42. That's Ghana number no, WhatsApp number and one mobile money number. I'm sure. Says mobile money no. That number na me dia send o no. Idi ni me di my ID card na register into Doris Bar. Okay, that's. Sa din we ya no de ma me a me send this card twice. Doris Bar no e na ma me din e na wo kan wa ha no. E din ya no de ma me and I'm sending this guy 2 times. Blogger Ben a bear sadiano. Abrokyire near you. Abrokyire living. Unim car me bo. Unim Spencer me. Blogger Ben and Nayas obey sadino. No sent to talk credit. Oh, Kruma de Mount. Like a credit 15, 10, 20. Say, sir. Near to talk near Sunday Sendo. Come do a chain. I can't say Akoko. Our Solanopa. Wo. Come do now. Our Solanopa. Now was send be matem be did mammy atem. Also yes for pa. Also was yes radio. This afternoon na pum to say. Be able call dear, we banner somewhere there. It already say. And patrol so with me and sending me BB Kakana, with me and send this number we so why my mom number for 4. Now was send this one. With me and send there. Megam de bia koma obana. Medase. Ti. This afternoon na pum to say. Bia boko de, ebana somewhere there. It already say. And patrol so with me and sending me BB Kakana, with me and send this number we so why my mom number for 4. Now was send this one. With me and send there. Megam de bia koma obana. That's all the rest is radio. O sre, now besre, now my mesre, now force, we nipa bay. Nayas, me say wo, one pia bontin, o se me catch there. Sa Nayas, pia bontin na me catch there on crowd so munya matum didie. Yes, I say me spaki wo so obi antime stop me. Say one pia bontin a na me we expose ni now me drone na so ka be no kun no benya no de kun. Say the one ka so onu masem kan no. Pia bonte na bekasa na be Ghana for bloggers na udo matem be pom achew. Yes I YouTube coins na wo kan wasem no be discredit na wo be fit. Wo me say wo be fit.
Adwenepahene TV, Becky TV, aka Me say this week up to ending muchinchi mu TV stations and any radio stations in be afan to Adwenepahene TV Becky TV yanko. So about life what about. So what I see I know what I see. Adwenepahene TV, Becky TV. So about life what about. So what I see I know what I see. Adwenepahene TV, Becky TV. So about life what about. So what I see I know what I see. Adwenepahene TV, Becky TV. So about life what about. So what I see I know what I see. AKA so what I know what I see. AKA smoking. AKA this time no side. AKA drop the king come. AKA so what I know what I see. AKA smoking. AKA this time no side. I am so for Adwenepahene aka Nkratamu Kinkon sai pepe. Yen fan krato ne mra na mbasa ati Adwenepahene enka ebiem sai pepe. Mame. Odo. Eh, na se wada fokusa so ya ho ya sa. Hwe na ho ya. Me se me to na me no fu na ni brama. Na me come for divine pills e ma no. Se wakwa akwaji bio. Eh, the divine pills or that ba no. Ena wada fokusa akwaji bi se no toro no fa oposa no. Hu se ne no fu ne to na hyehyɛ. Eh, because there be no complain so opoto no fu ni bi. Yo. Eh, and the divine pills na wada fokusa ene de why kwajama na ni bretu e twa wo ho no. Ani. Eh, ene abusu ka fu divine pills amamo. Na de wo mkrampo ne se divine pills na ngasa no a mass stretch mass e wo mo ho mame stretch mass wo ma ho mpungu so me so kota pills na wo no mo a stretch mass e be ko anu aso bo Becky TV Adwenepahene TV wo no fo no so e be hyehye eh wa wo pɛ no fo akɛseɛ wo no fo no ɛyɛ te sɛ medie ni bi no wa wo pɛ to akɛseɛ no divine pills ɛyɛ buei eni akwa madam fu obeda to no fo ho because madam fu na ni bre me papa sa Adwenepahene na ho say na ni mre wo biem no fo de ho hia mesra mo eto de eho hia e man kwa ewurade abusua mesra mo ma na mo yere mo no fo mo pe no fo ada ho no me kanfo divine pills da ma mo wate e ma no so a mesra mo pa ho fe na mpesa mo no fo giregira so kama se picture ya da so ya wade ne to da so ya chinchin no to yi mesra abusua mo ko na mo kopa bi ne nua ba no UK number na da no so divine pills Adolfo Becky TV secret amane kana ayo soche na ha ene ma yie pie divine organic skincare product ena amma me kala yi shining like a star mesra mo omo wo UK mon contact omo mo ship worldwide se wo ye tuntumo wo ye koko se wo ye hono ho mame ebe jew na se wo no wo so ka fo ye divine organic skincare product ama manfo na se kun na ajew sa no na ama me kala aye soche na ha sa na kun na mesra no se ye so ye bia na se tuntumfo de wom wo kala aye tuntumfo de wom kokofo de wom half class fo so de wom na de me de kra no se uko ho a 10% discount ubo Becky TV and Adwenepahene TV a obema discount kama wow ena UK ye no be obo adwuma papa adofo ne number no ena gusu no yesre mo contact no se na ebe ya o so body no ebe na ha wono such it se me die no wono ire da mpamu a he ubehu wo yire no yedum light kro mpa abehu wo yire no
unso kunu etuntum o we hwan o me say odo ade a eye kura ne se ni mama na no why din say odo na me nye din say adentia mi ko me sister fie ni tiri hu nyina ni mo nyina kuku wo se tiri hu kuku ai eno na ye odadwene no aye me dadwene ka David man ha ho kura mama me kafo hair TLC amount hair TLC or UK me say mama wow tiri hu kuku se me say kura emro aforo kwa be gym ma ya no young boys na afa sa omoton enku kama pa utiri nyumbe se na ha wo da video ye twagu the way video twagu on enku no no mda ye nwina se na ha sa no obi wa natural hair me ka se utiri nya popo utiri nwa kukuo ene bibia no ukoto health TLC obema utiri nwina se na ha so chen nye mi ntumirika ene mesra ka ho na ko omo yu ka omo namba na gu so no me abusua worldwide be o me shipu da blow the nyaso be buy fine TV na se be ki TV obenya discount e wo hono health TLC enkuwe kama papa be se mere wafo na omo boduku na se metu mutiri ho samata me so muturumika no mo wo for natural hair nku so wo ma me na show video etwagu natural hair nku bi bia omo ye nku ho adwuma for etirimi utiri wa kuku a mesre wo ho omama nku a utirimi ne banyini from muso bu ho a opeso ye natural hair o jani tirimi no tirimi na cancer ya bare mesre mo contact no TLC mesre mame omo ye boy wa Sare pepe busha mo so fa Adwenepahene aka Nkasa Mukinko aka Mfoken obi akọ YouTube na fresh narrow sare pepe o ya branch we so a ne nano na nyom ede fresh narrow mesro ohia eye manager wati ase obi obe pushi no ye hia saa nyama no so ati ase nti wa ready bia se obe support no push eye fresh narrow bia no obe to contact eye Adwenepahene sare pepe se de be ya oni enua so benya nkuta hudi o ye Ghana ni branch o ti eye America mem fresh narrow nenyom ede pa abusia mon kan che nipa bonfo oba boda mini twetro bi ni ba te se Nayas se Adwenepahene meduru ne kwan no Nayas se wan pia bonten a no amekasa ama Ghana man ahunu ne eda ma wo na amepa bloggers na cha amepa me ni abusuafo ache wa Nayas me se memo sumoja busomio na mde to oda ma we full record me yam normal programs but wo bosome e da ho de mawo meso paw na ma expose odo so for audios brama net no wanga sa woni ne conversation a mudi komo a wanga sa record de bra me o ma me ho kwan sa me fa to media so time no so fa to time no na so because wona ma kwan say woni be ma na kasa me ntim fi obi no from bra record ma me na me the phone akoto na record yes boga pimpinis edi we Nayas na launch ye ma me kompromete ye ti Nayas a wo se boga pimpinis dan e na no e di to no na obutu so a ne kwatikete se nkuruma odi wura wa Yas ya wo timpo se kwache bi na mo Yas otu ye na wa sekesa na ho aba ne wo ba wi aso na de milika de bufu akwache gwa na don se wo wa Yas se cho wo se wo nya na repo no tele be ma ne kwa adwuma no da wi a wo tele ma ne kwa ya na wo da ho na ko pe ababa be shempa na se wa nya bia wo fa kakumba na de kondom ahye ho na de wa Yas cho se na ho be ba no Nayas sanse mu nyina amede nyina no ebe pie abonten the name still remains Adwenepahene aka Nkasa Mukinko abusia mede bia se obetie no kore me so senfon so ntobi wo be ka se bi Adwenepahene nya yes me nye mo fa sa di nka me ye anas social media me formation bia no nkita me ti wo ti be bia wo kama sem no amsa na me camera no na eda wo so ti duru ho a wo be smell pepe ti Nayas ye study enya sa wo be sumoja wo me wo no abusuafo naked e wo social media na prove mo wrong na kire me say munye obia onuni no munye obia wo fa de won ka ho wo sister not this of no won ka ho o me ni papa but wo no maame munye obia abusuam de maso besia be sa ta Adwenepahene ka bi peace.